Ahe, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hayi. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Dr. Joshi Remane. No va kha va lava ku zama ku va va rhoba Hlavusikiza. Alright. So ku na risimu ra Captain Mashele ra Nrahinyana leri nga huma of course la a featuring Dr. Joshi Remane na Nice Matlala tanihi leswi mi swi vonaka kwalano. So even previously a ndle video swona swilo leswiwa laha Hlavusikiza fika kombisa ku yena a nga ri chaya risimu leriya. So ni ta vekela nyana short clip yintsanana for those who did not watch that video. Yi tlangiwe hi Hlavusikiza lewa. Yin'wana part leyi loko a ta fika hlamusela kambe ku swi va clear. Xin'wana na xin'wana lexi ngo tu xi chayiwile. Yeah, so ka siku ra namuntlha tanihi leswi mi swi vonaka ra ti 29 August ni fike vona Dr. Joshi Remane va fika va share link ya risimu leri ra Nrahinyana ku ri as a official video ya Misoda se endle video tanihi leswi mi swi vonaka. So hayi ni fike ni tlika mina that link lexi nga fika xi ni hlamarisa i ku loko se ni fika ni cheka la ka description ni fika mi tlika link yaleyo ka nga page ra vona ni fika ni cheka description la swi ni hlamarisa ku hayi swo ku swilo leswi swi make sense ku ri why Hlavusikiza a endle video leyi a kha kombisa la ka kha tshikelela ku yena nga chaya Dr. Joshi Remane vo fika va endla rolling ntsena ya ti-drums no chela voice ya vona ntsena leswi nga ku ndlela. So ni fike ni hlala tanihi leswi mi swi vonaka ka description loko mi hlala yi tsale ku Nrahinyana taken from Captain Mashele's brand new album is a banger produced by the God manjeni or mi nga hi byela ku mi nga lavi vuxokoxoko i man God and Dr. Joshi Remane, a unique sound in the Xitsonga genre. Like I'm too kahle ni nga ti expressa njhani how frustrated or angry I am hi mhaka leyi nga ndliwa la. Like phela na Hlavusikiza ta maswona ku wa ha ri young ka this game i munhu la nga na talenta. So loko a fika excludiwa in this way a ni voni swi make sense at all. Va tlhela a unique sound in Xitsonga genre. This sound yi chaye hi Hlavusikiza, Hlavu the Goop. Hi yena nga yi chayelela. And ku kombisa ku Hlavusikiza or vonela ka music video a nga kona. So kahle ka deyo leswi music video leswi nga structuresiwa swona swi ndliwa as if Dr. Joshi Remane yo yi nga chaya didengli ka studio xi veri le downtown na vanhu va downtown swa ku hi leswi yi nga ndlisiwa xiswona music video leyi. No. Hala leswi Dr. Joshi Remane va nga ku swi ndleni a hi mhaka leyi nga fair i vutsotsi ko vutsotsi. Ni nge ze ni vekela video yo cina lama kumu to tlhela ni vekela video ya Hlavusikiza in full yi tlanga la once a vulavula once again. Loko mi nga za subscribe ta kumela mi teka subscribe. Yi tlangiwe hi Hlavusikiza lewa. Na Nese na Captain Mashele va record kwala ka mina. Then he feature Dr. Joshi Remane. Mara tlangiwe hi mina xin'wana na xin'wana lexi ngo tu xi chayiwile.
pesa katango Naraina Isabellane Thomas Mo Mr. Thomas Mo Mr. Thomas Mo Kawademo Touch the mind, don't touch the mind. Itango imengo malewa ta kuitlangala sendeni feature Nesmatla na Joe Sherman mara itlangula kame even then white ka bai tisa ka bojo na voice hey yo mara itlango ime everything tlange me handle ka ini ka rolling ka di drums da to so ja swingana ina mara leswi nga tlange me